1-2 akcije, one su Hiltonu u Kuala Lumpuru. Ne znam šta ima za doručak ovdje. Da, vidite koliki je ovo. Sada ovdje, verovali ili ne, 6:30. U 8 sati palim za. Na avijan idemo za Bali. Ovo je nemoguće što ovdje sve ima klopnici. Dimljeni losos ovdje moj omiljeni. Znači šta je ovo jebati? Znači treba mi, brate, 20 minuta da istimam sve ovdje. Ceđeni sokovi 100%, znači nema zezanja. Nema laži, nema prevare. Kada su moji fanovi u pitanju. Jer Vuk Đuričić je legendica tajkunskog life. Au, brate, pa ovo ne može da obiđe Mišković. 6:30 ujutru. Buđenje rad? Ma da, ovo nema ne ide, brate. Ovo je strašno. Siromašno koliko hoćeš ovdje ima. Ali bukva. Daj matma da, 100 vrsta kafe, sve življavanje klasično. Sad je možda 27. Sladno je, volite ovo mater. Daj matri, on nema da idu majke. Šta ja sada kažem? Kakav je život Vuka Đuričića, jednog od najvećih tajkuna trenutno. Ako znate da neko bolje život Vuka Đuričića, zovite me na fiksnim. Kuala Lumpur. Ma da, ovdje šta su ima, ovo nema negdje majke. Pogledajte ovo. Onda idemo ovako brzo da prelazimo. Ali ono što Vuk Đuričić volio, dimljeni los.